Njegove pjesme vole sve generacije, a posebno je omiljen kod pripadnica nježnijeg pola. Prepoznatljiv je po umirujućoj specifičnoj boji glasa i po brojnim tradicionalnim osmomartovskim koncertima. Mislim da je svima već jasno da je sa nama večeras Željko Samardžić. Željko, dobrodošli u našu i vašu Hercegovinu. Bolje vas našoj, zaista bi je zadovoljstvo. Imam običaj da kažem kad sam u Hercegovini ništa me ne boli, a zaista je tako, super se osjećam. Evo, nekako je prošlo brzo vrijeme od one prve najave našeg festivala Najlepši grad, najljepša pjesma. Već drugo veče protiče, ljudi uživaju. Recite mi da li ste vi uspjeli da čujete neke od kandidata koji se predstavljaju i kakvi su prvi utisci? Ja sam sa balkona slušao večera sve i prvo na što sam pomislio, rekao, joj, treba se s ovom energijom, što bi rekli kod nas, posubitat. Mislim, svaka im čast, mladi ljudi odlično pjevaju, nisam nikog čuo da recimo falš pjeva ili da loše pjeva, i ovi sofreni divno sviraju, tako da to sve ukupno lijepo zvuči, sviđa mi se. Evo, recite mi iz vašeg ugla, koliko je jedan ovakav festival značajan za regionalnu muzičku scenu upravo u tom smislu njegovanja prave narodne muzike? Pa mislim da je jako, jako bitno za te mlade pjevače koji danas sutra treba da pokažu svoju sposobnost i kvalitet. Ja se sjećam iz vremena moje mladosti, bili su festivali Prvi aplauz, Studentsko ljeto u Maglaju, Subotički festival, to sve festivali na kojima sam ja kao mlad čovjek učestvovao i mislim da je to bilo onako izuzetno značajno za mene i za tu neku moju generaciju. Sa mnogima iz te generacije se susrećem i prijateljio sam se, recimo Bora Čorba je jedan od njih s kojim se redovno i dopisuje, jer smo se na Subotičkom festivalu i upoznali. Tako da će biti njima svima drago jednog dana i kad dođe neke zbiljnije godine i možda neko postane popularan, neko ne, ali siguran sam u to da će to ostati divna prijateljstva. Vi ste jednom prilikom rekli da nikada nije kasno da se postane popularan. Naveli ste sebe kao primjer da ne mora čovjek da postane popularan sa 25, može i kasnije. Koliko je u tom smislu značajan ovaj festival, jer ovdje zaista imamo ljude koji imaju bogato iskustvo, ali možda nisu do sad ostvarili neke zapažene karijere? Pa mislim da živimo sad u vremenu kad i tako i nisu bitne godine, ni da li si mlađi, ni da li si stariji. Mislim da pored tog nekog pjevanja čovjek mora da ima u sebi nešto što, eto, nazivaju neki X faktor, ali nije samo značajno da dobro pjevaš. Moraš imati talent za sve, za komunikaciju sa publikom, moraš na neki način pokazati da voliš ljude, da bi ti oni izvratili ljubav. Tokom ove dvije večeri imamo priliku da čujemo 40 najljepših narodnih pjesama, to su dakle pjesme legendi narodne muzike. Šta vi volite ovako da otpjevate, dakle, kad su legende narodne muzike u pitanju, imate li neku omiljenu pjesmu koju za svoju dušu volite da pjevate? Moj omiljeni pjevač, legendarni, je pokojni Toza. Zaista sam ga uvijek volio i dosta sam njegove pjesme tražio u kafani i znao ih zapjevati. Jako mi je blizak interpretativno i Tomas Zdravković. Dakle, to nije baš skroz sevdalija i nije pevač koji peva narodnu muziku. Isključivo. Ali mislim da je lijepo njegovati tu neku tradiciju i tradicionalnu narodnu muziku i večera se sve to moglo čuti za svakog po nešto i to je dobro. Prije nekoliko dana objavili ste jednu divnu obradu pjesme U tebe sam zaljubljen, pokojnog Rođera Ičevića. On je 95. čini mi se u Budvi pobjedio sa tom pjesmom. Tada ste vi dobili nagradu za najbolju interpretaciju za pjesmu Sipajte mi još jedan viski. Vidjela sam pozitivne komentare na YouTube-u, publika je, rekli su ljudi uglavnom da ste to iznijeli na neki svoj način. Evo, zanima me koliko je teško pjevaču kada radi neku obradu da upravo pjesmi koja je prepoznatljiva po nekome da potpuno neki lični pečat. Pa dobro, mislim, ne može se nikad ništa mjeriti sa originalom. Pokojni Rođer Rajčić je bio moj prijatelj i kolega i divan saradnik i zaista je ostavio veoma veliki trag kad je u pitanju takva vrsta muzike. I jednom prilikom Dragan Brajović je imao neki plan da radi album sa svojim pjesmama koji su ranije dobro prolazile i
moja prva želja je bila prije ove da uradim ako od ljubavi do mržnje ima tako malo. On mi kaže, ne, ja sam tebi namijenio da otpiješ od pokojnog Rođe. Ja kažem, ok, nema nikakvih problema. I ja sam to s njima imao par godina. Ali smo nešto čekali oko spota da se to završi danas, sutra. Imao sam neke kontakte sa nekim ljudima koji su trebali to da urade. Čak sam i snimao i sve, pa su me prevarili i to se dešava u našem poslu. Pa sam onda našao saradnju sa divnim ljudima, Kecom i njegovom ekipom. Keco je moj prijatelj iz Nikšića i mislim da je to lijepo poslikao i drago mi je što je poslikao Boku moju koju ja obožavam. To je destinacija na kojoj dosta vremena provodim. Naravno da ima dosta obrada i dosta, recimo, mojih pesama je mnogo obrađeno i zaista nikad se ni nekog nisam ljutio. Da pače, meni je drago da se neki novi život i neka nova krv da nekim starijim pjesmama. Tako da ima dosta, zaista ogroman broj ljudi kojima se tu dopada i vidim da napreduje na YouTube-u, pošto ja to pratim. Ima poneki komentari malo zajedljiv i po meni nepristojan, ali ja to namjerno ne skidam i čuvam neka ljudi porede. U svakom slučaju, drago mi da sam otpeo tu pjesmu i da se snimio. Spot je onako morski, divni kadrovi Boke. Znamo da ste govorili da ćete snimati spot, čini mi se, za duet koji radite sa Sašom Matićem. Da li će i taj spot biti neki, tako da kažem, sa nekim morskim kadrovima ili nešto drugo? Pa mi smo skoro priveli kraju to snimanje tog spota. Ono što je najznačajnije u svemu, snimili smo kadrove Sale i ja. Nešto smo prepravljali i meni je jako stalo da svi budu zadovoljni. Tako da ćemo vidjeti kako će biti finale svega toga, ali nadam se da ćemo uskoro izdati to i da ću postaviti na svoj YouTube kanal. Evo i Trebinje je konačno došlo na vrijeme da i ovdje održite koncert. Kako doživljavate ovaj susret, ne samo sa Trebinjcima, nego sa brojnim Hercegovcima i svim ljudima iz regiona koji će večeras da vas slušaju? Pa ima dosta tu mojih prijatelja koji su se najavili, zvali telefonom i koji će doći. Doći dosta iz Dubrovnika, iz Nikšića, iz Mostara i raduje me to, radim me svaki susret sa dragim ljudima, prijateljima i trudit ću se da zajedno sa svojim momcima ostavim fin utisak, dobru energiju, da nam bude svima lijepo i da odemo svi zajedno sa osmijehom na licu kući. Pričali ste vam prošli put kako volite da šetate Trebinjem pored Trebišnice. Hoćete li imati sada vremena da uživate u ljepotama Trebinja ili se već sutra vraćate obavezama? Ostavio sam to za neke sljedeće dane, pošto mi je baš svaki dan sam u drugom gradu, mijenjam destinacije. Zvao sam mog prijatelja Srđana Pecelja sa kojim rado uvijek šetam i doću večeras i on na koncert i rekao sam mu prva prilika idemo na onu našu džiradu, što kažu u Dalmaciji. Primijetili smo, zaista aktivni ste tokom cijelog ljeta, bili ste i u Crnoj Gori, evo sad Trebinje, u septembru čini mi se i u Hrvatskoj zakazani koncerti. Gdje publika može još da vas vidi i čuje do kraja godine? Pa ja mislim da sam već prekstra u Neumu, onda idem u Bitolaje, pa onda ponovno idem u Split. U Splitu sam već imao jedan veliki predivan koncert. Onda iz Splita se vraćam za Skoplje, onda imamo, gdje smo rekli još da imamo u Srbiji nekoliko velikih događaja. Mislim da su to sve neke destinacije koje nisu sad tako blizu jer se nalazimo u Boki, ali Bože moj, treba ići publici svoje u Zagrljaj gdje god da su. Željko, hvala vam mnogo za ovaj razgovor. Moje zadovoljstvo, bili ste divni, hvala i vam.